da odgleda svoje uspomene. Kristina doživela transfer blama zbog scena RAZVRATNIH akcija sa oženjenim Kristijanom, zadrugari u šoku, tek ću se nositi sa svim kad izađem. Kristina Spalević, naredna je imala priliku da odgleda svoje uspomene, a čim su krenule scene iz Zadruge 4 ona se postidela. Naime, svi su se zgrozili zbog brutalnih scena vrelih akcija sa oženjenim Kristijanom Golubovićem, tek ću se nositi sa svim ovim kad izađem, rekla je Kristina kroz suze. Meni je bljutavo da ti partner kaže ovako neke stvari, ja to ne mogu da razumem. Ne znam da li je moja Kija za života čula ovako neke reči, baš ću je pitati, komentarisala je Nadica. Tek sam sada čula neke stvari, dodala je Kristina. Za najnovije vesti iz realitija kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.